Ngihambe selibukela hlanga kuhlelo ngisakhumbula kuzindanele kuzo ngalesi sikhathi ngalinjani inhlobo zami ke sitshela nje hlanga ke namhlanje ke lolu hlelo thanda ubonga ke usiphethe kolala ngase UK ngosizwe lakhe ozwathi ubongana la ngincengise athenge idatha abuye ke emsebenzini siyabonga sisiphethe ngosincedise ukuthi sithenge ke idatha silive sikobulawayo yes senkayi namuhla lezwa siwodakamela kunjalo ke ngiphethe ke incwadi evela ke kumlaleli wethu kuthiwa ke kumbe umbukeli wethu kumbe umlaleli uSithembiso njani Sithembiso Dube wena ke uthi umnyaka ngiyokhohlwa ngo1996 wahlala ke ephumula Madube uthi wena ngase ngithola ke umchova ubhuti womchova lo hambe ngikhombise ngudriver ngamala lo bhuti wahlala enhlupha njalo ngikhombisa ukuphela kodwa mina vele ngisala angazi kuno senza ukuthi ngingamvumi wagcina ngokhala lo bhuti ngathi ke umnyaka 97 uthena ngeEaster ngezwa ukuthi umza wami ukhaze noma kuthiwa ke uMelody uyavelelwa abantu laba bezomvelela kuMelody bafika ke bazomcela ngithi nyathi ngabona ke lo bhuti wayengishela inhliziyo yami ngabuka kakhulu baze bambuza ukuthi kwenzakalani ngami ambatshela ukuthi kwenzakalani ngathula kunjalo wahlala umnyaka waphela ngezwa kuthiwa ke uNovember bacela umthathu ukuthi bathathe ngoDisemba wathatha uMelody lejaga lakoNdlovu yena noSikhumbuzo ngidabuka kakhulu emthathweni ngalalo kukhapha kwathi ke khona phana ngo-April 97 wahlala sibe bonke inhliziyo yami ibuhlungu bazathi ngo99 basuka balibhekise South Africa sethola umsebenzi ozwayo basebenza khona ngale bakhanya bephumelela bathenga lezi ndlu zabo ngemva kwesikhathi bacela Australia mina ngicela ngenda ke chisa ngisendela komunye indoda ovela ke eGwanda nabene 22 kumele 23 undoda lo ke kuyala into azivumi lapha eGoli siyasokola kodwa inhliziyo yami ibuhlungu ukuthi ngakhutheka uthatha indoda elomthambo wemali nje baphumele kwale Australia basincancise kanti wesithumezelo okuncane ngibuhlungu up to today umzami kakwazi khonokho yimi ke Sithembiso Dube so kuyimfa layo ke lesithembiso nxa ngakwazi hlalo njalo Sithembiso kodwa ngicela ke ingoma la eMachiko sethi the park is mine yekhala ke emchoveni wakhe ngona ngitshela ingoma yakhona Sifake drone Is mine.
Yeah. Siyabonga kakhulu vela ke umlalelo othiwa ke Toma Sithembiso Dube. Yeah, wathi mabe vela ke ku Josiah Moyo uthini Josiah Moyo. Ngiyakubingelela mntaka baba mina ngidabuka khona ngale endaweni kuthiwa kusemberengo. Emberengwa ngikhulele khona ngaze ngathi sengani sengikhulakhula ngaqalisa lamkhula njengabanye abafana. Impilo isiqhaso banzima chisa ngabo 2000 lami sengilama 17 years. Kuthe ngo 2006 khona bana ke ekhaya ngase ngisuka ukuthi ke ngidlala lo mfana lo ke wayevele batshazwe ekhaya ukuthi kakho right. Hayi sasebenza nomngane wami lona sizama ukuphanda lapha kwakhanya kungani kuyasehlula. Senza ke iqhinga lokubana ke asenze ke ama armed robberies. Sasuka ke selubhekise indawo zePhiliphusi obana sirobhe ke ama shops. Hayi safika ke sathwala ke izinto sichaya abantu sithatha ke le mali sibaleka kanjalo. Into esiyenza ukuthi nxa sasibaleka sasivele ke sitshintshe ke ama tennis silahlela sigqokile sigqoka amanye. Ngelilanga ke bakhanya amapholisa edingela ndlela ke ama tennis basihlangana lathi kodwa sabe bekwazi ukuthi hit. Saphila kanjalo sibuyele segida ke emberengwa senza ama droppers bhoda iPhiliphusi yonke sisiya khona ngale ke le town sisiya emakhaya safika umahlaba ithwale kwabanzima ke sacabanga ukuthi masithathele ke umuntu ke emota khona ke ubhuti wayebuyile vela ke South Africa nge GP ubhuti lo sangani siyamisa ilift wabe sima ehamba longa kwakhe sangena ke emuva sesidriver kanjalo ke sesiyafika Tshwane West Nicholson ngoba sasunke eGwanda savela ke sambamba nentambo samkhama umfazi ohlaba umkhosi abakhipha emoteni sabathathela imali yonke lento yabo sadriver lana imoto sangena safika ke eGwanda sagida eGwanda sabuya salubhekisa sesiza koBulawayo sesifika ke eMbalabala laphana ke yiko ke esatshana khona lenkalakatha ke ye-truck i-truck le kakwazi udriver ukuthi wayezamana ngoba overtake ngibuya ngapha ke ngase ngivika ngangena ku right nobuya ku left umngane womlana ke wasechawa wafela laphana mina ngalimala ke ngazibona sengivuka sengise UBH koBulawayo kodwa sengile 4 days ngikhona okwamanje angila nyawo zaqhumeka kungozi le yimi Josiah Moyo kodwa sengihlala eSouth Africa kulezi insuku ngiyasokola chisa ngiyabonga ke ngicela ke engezingoma yabona ukuthi ke ubugebengu ngobhatale nakho ke kodwa hayi phila mfowethu sokufisela leyo nhlanhla nxa ungaphila kodwa wazi ukuthi wasabanye abantu ubuhlungu watshontshela kodwa uNkulunkulu wathi ngiza kurathuza ayo ke warathuzwa namhlanje anguhleke kodwa ke yabona ke into zakho zihamba njani nasi ingoma ethi Malowe ivela kuJabukhanyile Malowe 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 ubuhle bavela ubuhle bomuntu
falling up and down. Here come my beauty ducked indeed. She comes from north going south. Oh, whatever, whatever. Mama, oh, ducked indeed. Mama, oh, stand aside. Oh, whatever. I'll beg of whatever more to. Ingoma vela ke Josiah Moyo sichale ingoma ethi Malowe. Sisuka uJosiah Moyo sihamba ke truck ku Mary Sibanda kunjani Mary nyakubingelele. Mary Sibanda uthi ke nyakubingelela khona bo siyakujabulela. Phinde ngithanda ukubonga futhi ke usiphethe khona ngapho ngase UK. Siyabonga uhlala ukuncedisa ama-charity ethu unceda le nje kuthiwa ngubongane senengane ngusigudunga namhlanje ithabile asazi ithabele Mary Sibanda Madawu uthi uhlelo yilo alibe yilo phela usize Madawu Madawu uthi ke mina ngibhala ke ngingapha ngase eKapa Cape Town bengilapho ngivike phela kungaze mnandi kanje sayengikhoze kanje Mary Sibanda Umeruthi ke kuse kwaba lodaba lapha ke ngithe ke ngifika lapha ke South Africa nganje ke ubaba ekhaya ubaba ngisitsho ke umkami besithandana into engishokile ngithe ngisiya ekhaya ngomnyaka ophelileyo ngoDisemba yena ke usele egcine ke inkomo lo muzi wethu sithi uyalima ngoba wala wathi kunzima eSouth Africa sathi bazamdubula so ngiyasebenza ngibuyele ekhaya into endihluphile kufikeni kwami lapha ekhaya hayi ngibone nje abantu abanye bengikhala ngendlela engayisiyo kanti ke ngithe senza suka ke kwase kubika ke ubaba ulomntwana lomunye ke untombazana wayengumngani wami safunda sonke ekhaya ngifihlelwe mitha lo wethu bethandana ngangifika lapha ngakumenza yonke into kadulala lo mngaka so into enzalayo ke ngithe ngitshelwa phana ngase ngivele ngisiyathatha ke ibhewula ihloka uthe ehlezi kodwa phana sengizwile ukufika ke ngimhlahlela ke edolweni ngoba ngangifuna ukuchaya ikhanda ngazikhuza ngathi mana ngichayekele edolo
engangiqophile ukuthi ke vele ngikhathe ke into yakhe le ipipi yakhe le imenza ukuthi ahlanye angeke ngisitshele ngithenga izinto ngifaka osola yena ke salela labafazi namlimaza ke wephuka babuya abantu begijima bangilamula wathwala ke wafika ke esibhedlela lapho kwafika wathi unqobiza amapholisa wakhanselisa ke icala ukhona nje ekhaya ngithemba kade uzangihlonipha mina ngoMadawu angidlalelwa la kade uyangifonela ngibuza ukuthi mama njani ngimfakele le Starlink ngiyamonitor yonke into lo mntwana ngithe amfuna ukuzwa phansi kwami umntwana lo ubelethiwe ngoSeptember incwadi yomnyaka ophelele ukhona ke umntwana yimi umele sibanda amadoda yimi go utsho njalo hayi umadoda sathethiswa Madawu wayengazuthi kosibanda kakudlalwa umama kosibanda ke izigebengu so ngicela ke enye izingoma eziningi wakhetha ukhethile sewutholeleni ngifakele yiphi kahle laphana awuthatha isigubhu siyachaka nengi angazi ukuthi maybe simfake njalo ukhalela umduki asibone ngathi simfake uMandoza wakho Brenda Fassie kalakatha Mandoza uyangena Mandoza sibone aha kalakatha Madawu shayindoda efuna uqhuma khona ngani Galaga.
sonombono akagumbele isimpilo sikamandoza angitshele yini inkinga yakhe sibonisa necheck ngamabade wekhala Mandoza le ngoma sithi nkalakatha wenza ukuhlelo ngisakhumbula siyitshaleke uMary Madaus bando wahlahlela indoda ngebhewula kayitolo yavuleka ngale ndoda ye-disabled ngenxa kamada sabantwana sabona chisa yameleli sabantwana mina-ke ngisabantwana nginjenje mfowethu ngathatha-ke intombi yami yakoncube lapha ngayithandayo kwesikhathi eside ngayivelela ngayichata ngakhipha inkomo eziyi-9 kwasala ezintathu ngimthanda lo mama sihlalile ekhaya sonke saba nabantwana oqala wesibili owesithathu ngimtholeleke sengiseJozi lapha esengilayo sibuyile ukuthi sincedisane lo mama umuzi ukhona ke ekhaya uphumile ke lo mntwana ke msakazi ke umntwana lo ule albinism esimzele wesithathu sizamile ukuthi ke sikhangelisise kwasothiwa ke ngakithi kwakaba labantwana abanjalo ngoba ngifaka u-albinism because ubhale wathi wena ongekho right wathi inkawa akutsho into inkawa bale albinism siyabona ngabantu abakhubazekileyo so zazi ngahlanya kakhulu inhliziyo yami yazi yathi ke ayangihambe ku-DNA ngoba angibelieve lokho kebo kagogo kwakulabantu abanjalo so into le ithi esikhathazile ngo-2023 ngagcina ngoba into le yavuka kakhulu ngesikhathi se-COVID ngo-23 laphana ngihamba use ku-DNA wavela waphuma-ke engiwami hayi ngathi ngibonile ke kodwa kazelizwi lami yathi ngcono nto ngenzisa abantwana bonke laba wayi bengaso abale-albinism laba ababili afuna ukutshela mfana kaSibanda ngibhala lapha ngokudabuka okukhulu ngokwehlelwa ingozi engiyangehlelayo ngithole abantwana-ke uMalvin lo Silindile bengasobami abantwana angikwazi ngimadolo manzi ngibuhlungu ngidumile kuthiwa ngisabantwana nje ngenxa ukuthi-ke ngithanda abantu abangu ngikhulisile abantwana sebakhulu-ke imhlolo angazi kuyenzeni umama sesivele satshena kanjalo khathesi uthi ulodubo lokugcina lo mntwana wethu omncane chisa inhliziyo yami buhlungu ngifuna ukutshela mfowethu ngibhale oluhlelo ukuthi maybe ngingaduduzeka kodwa-ke angimanga kahle santaje yafikelwa indlela yokuthi ngiyebulala wonke umuntu ngiphinde ngizikhuze umama lo wangifebela lo nandi igama lakho uMancube ngicela uliqambe isifebe esikhulu sikamama bengigcineke abantu abangasobami ngibuhlungu labantwana ngathi somunye le-15 omunye-ke le-9 indaba enje ithiwani ngikhathazekile tawo ngicela-ke unjalo-ke ingoma hayi bakithi bomama ijenda ka-Eva yenzani ijenda ka-Eva Eva hey madoda kodwa ngasenani uthe ngudingele ezingoma ezilandelayo ukhethile mana sibona asplash ngisishayile hayi ngishayeke ima-Chicos so maybe simchayele ineliyana ya dala ngikesitshale V nasigube enthemba ubona-ke izomjabulisa nayingoma yakho abantwana Give money,
That's why ngoma ke mnandi phela ke kutala umkhizi tala umkhizi ngihamba no V mampi ingoma ke sethi abathandayo thandayo sitsheleke mlaleli wethu igama lakhe siyambonga kakhulu ke Thongo sabantwana bawuhlolela mfowethu wagcina abantwana wenza right ukuthi uzala umntwana wesithathu kusagcina abantwana forever sithi ngabakho Trace Ngwenya abharanga Trace wolo wathi Trace 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 Ngwenya unjani Trace mina I love the show understand yake yaba khona kudala I might be young but I love it to bits. I'm 24. Yes, you might call me a 2000, but I'm happy being called a 2000 akulandaba. But I'm more mature than I'm a 2000 wabonayo. Azangitshela uTomi Trace. So ngibhala ngise South Africa
I'll be with my friends listening to this show on Friday. Awu phepha mama siyadlula inyanga but eziningi incazelo ungixolele hopefully uzayizwa uthi abangani bami bekhona ngeFriday kaJanuary Tracy what did happen lo mngani wami lapha ke uthiwa ngiphili so thina labo phili we drink together we enjoy together but I've got a steady boyfriend yami engithandayo it happened ukuthi ke ngo November meaning ukuthi kwangu last year lo November we went to a party kathi my boyfriend ulo wayese ethithwe umngane wami ophili wantshela ukuthi siyanga eparty you know when we went to a party sasingela moto and this guy happened ukuthi anike I lift wangithwala and then things happened not ukuthi ngangi ufebe things happened I wanted just to hi wena mntwana wena I wanted to ukuthi ngeke ngithi one night ngeke ngizothi uhamba njani so we did it in a car then wasesikhona ufuna umngane wakhe la abuye soyi2 not knowing ukuthi uphili elomfana wakhe they filmed me kissing this guy so umfana lo wasenza lokho akwenzayo lami wanika umngane wakhe athi if I love him I must do lo mngane ngakwenzela lo mngane wakhe kathi uphili now was taking that one boyfriend yami they met my boyfriend yami ngicela ukutshela ke Christmas was never the same Christmas day boyfriend yami ayithanda sithi futhi kuyingeja yahliya ngala I'm pissed off I'm angry ngiyamzonda uphili I wish he dead wangidestroyer those videos that trend kancane luckily people don't know me though abantu babona uba naked wami ngoba uzizanka bakhe while they were drinking yena busy uyasifilima yimi ke Tracy Ngwenya ngilapha ke South Africa don't call me 2000 ngikhulu mina 24 azange ngitsho lutho azange ngitsho lutho yezokwenza mntanami uzakufa you die another death nasi ngoba uthethanda uma ngidakiwe I think ngiyifuna featuring Leon Lee nasi ngoma nezeni phela ezamapiano uz Tracy
yasebenzakiwe angisakhumbula lutho yasemandakiwe akuzonditshela inkinga yami mandakiwe yenza kuphela ngikhuluma kuphela inkinga yami mandakiwe yenza kuphela ngikhuluma kuphela I'm sorry if I did you wrong yazi uzangicolela I'm sorry if I did you wrong yazi uzangicolela I'm sorry if I did you wrong yazi uzangicolela I'm sorry if I did you wrong yazi uzangicolela yasebenzakiwe sakhumbula lutho yasemandakiwe akuzonditshela yasebenzakiwe sakhumbula lutho yasemandakiwe akuzonditshela Yeke ubhongo sezama 2000 ubongane bajayiva kakhulu ngoba ubongane li 2000 kodwa lezi ngoma zabo lezi ke phela kudala siyazazi kodwa lezi zimenza sheka sheke Tres Ngwenya sichaleke wena ke 24 years old we are very mature. How can you be mature on uvumo pepa abantu abayi-20 same time? You're not mature. Uyazwa? Nana. Wathi ke nje bambekele evela ke Xolani Murira Xolani Murira bengisebenza ke esipholiseni ngisebenzele kakhulu ke Western Commonwealth ngasuka ngaqina sengikhanyiswa ke endaweni othiwa kuse Plumtree Plumtree ngasuka ke eKhezi ngitransfer eKhezi ngihlanekele intombazana eyako Moyo yanthanda lentombazana kodwa nje seyivelela abakibo bala bathi ke isibongo sama basi understand la nxa ngikhuluma ke isindebele oqondileyo kodwa babengazwisisi bathi abafuni umuntu onjalo hayi sahlanyisana ke mina lo mamo sayala uthi umali makhe lo mbuluze sithini asikusebenzanga mina ke umamami ngwesindebeleni ubaba mlanda indebele kodwa wathatha isibongo sakhulu Murira abangandasela la nxa ngabathi uthi mina mvela ke elupane babengakuzwisisi kodwa ke ngacela ngisithi ngcono kube ngenzeni vele ke mithise ka1 ngamcela sengumithisile umamo wazithwala bathinga bayala lokumkhalala ukuthi abuye kimi la nxa sahlala sinjalo ngabona ke plan ukuthi mayibeletha ngithatha umntwana sichaye phansi athatha ke umntwana ngabaleka saza kobulawayo ngacela i-transfer emsenzini bamfaka eQueens Park bahamba ama-reporter ama-superiors ami bathi nisebenzisa ukuthi ngilipholisa ngiyadelela ama-superiors ami bakhale ukuthi ke intombazane ndithanda ngumuntu omdala okhulileyo basebatshela ukuthi akungenelwa lokho i-private life yami ukuhlupha abahluphayo ngacela ngibona ukuthi ngcono ke ngishiye umsebenzi ngatshiya umsebenzi ngalibhekisa eSouth Africa lapho engibuye khona ngamthatha ke umamo ngilaye kwamanje silabantwana ke abangi-4 guess what baba yiba bacina sebezosicela ukuthi sichathe angeke ukukhohlwe ke uhlunyezwa engakwenziwayo ngabakomoyo ikakhulu umalume ngomnyaka lwana ka-2003 siyafika ku-7 kade sihlale lapha ke eSouth Africa baphila ngathi ke ekhaya uhlale exolisa njalo ke umalume lwana ngelakhanda umalume ngithi unzo ngicela ke unjale izingoma ezilandelayo sebesidla umalume ngoba selise wangabaniki babengadli laphana babefuna ke ukudizwa ukuthi bubathengela izinto kodwa ungasenani sakubongela uma unke so right uthi ngeke ukhohle ke iminyaka lana yabanzima kakhulu kuwe ingoma mina ngitshele ingoma yakhe ethi Shesampama ngibona ngizayithola ikhona yini ya sibona uzayithola ke ingoma yakho ovele ke uyithanda wena Xolani Murira Shesampama Hubani tate ha aka kwata
o tla romela mohlanka wa hae e leng Jesu Kriste yena a kwate ba yena ha a kwatile Seb, Arelan Payela. What's up, mama? What's up, mama? What's up, mama? So what's up?
ezimali sayo abaningi bedona ukuthi opposition ngaleso sikhathi yayithatha ngapha ingoma lezi yayithatha abasezochisa mpama ucaza ukuyithight yamna wangeza ama trouble kakhulu konke lo ya mara sibambeke ngani sikhaza ngani silapha sikodakamela live enkayi namhlanje nangu uMinenhle Ndlovu licina thunjana ke uMinenhle Ndlovu ngiyakubongela Minenhle Ndlovu ngoba ubhalileke lapha obhala kuhlelo uMinenhle wena ke ungaphi sihlobo sami thisa uhlelo selithanda ngizafaka ke indaba yami ningi kodwa ngizafaka lolu daba olongikhathaza kakhulu mina ke ngikhulele ke eMagwegwe eNyuma Magwegwe lapha ngafunda eMkhali ngazaba intombazana eMagogo secondary ngabuya ke ngaqalisa ke ukusebenza kancane umsebenzi engitshoyo ukubana ke bengumuntu ongaziphathanga bengithengisa ke umzimba bengigada ngiyefika ke eTown ngiyefika kwabana esitaradeni bengisebenza kakhulu didane le Rainbow Hotel lapha ke enganthola ke amadoda achiniyo enginika ke imali ikakhulu laba ngabadala kakhulu babengizama shem kodwa isiwole sami ngakhola ngaso ngabona ukuthi sengidiniwe ngoba vele umzimba ungasavumi lanxa ngazala abantwana ababili engazuthi ngoba nobaba babo kwenza ukuthi abanye abantu babesala bengena benjalo kimi ngazala abantwana babili oqala ngiyakwazi kwangubaba kodwa wayevikele kodwa baba khona ke waloba ngazuthi khona le Harare ngazama umdinga ngamshwela kwazi kwathi ke lo munye wesibili angikwazi phatha abantu abangu7 abangifosayo ntakiwe amalanga nxa ngidakwa ngoba nginatha ngathi ngithola ke indoda ngo2017 ubaba ke onthandayo wanthandana labantwana bami ngacina ngathi no sokukwanile ke lokhu ukubana ke angisafuni ukuthi sengiphila le ndoda eyodwa manje into enhluphayo ukuthi ke ama temptations ahlupha chisa ngazama ukuqinisela kakhulu ngesikhathi seCovid ngoba yena ke waye kwenye indawo mina kwenye indawo kwangwasavumi indlala yangingenela baba ngachaya iminyaka yazi yabambili ngithule kodwa hayi ngacina ke sengivele ke sengifuna ukuthathwa komunye ubaba lana lalana lami ke South Africa khonapho ngithe senze njalo ke indoda yami yabuya zange ubone konke lokho ngathula ngathi zwi manje ke umuntu lwana ke uthi uyandithanda ngangena ke unkemenkeme enzima umntwana wabengithatha engibalekisa one weekend ngalala ngekho endlini undoda uthe sebuya ke ngemande wangichaya ngaze ngavuma ngithe sengixoleleke kwabe kuthutsha ke umngane wami wathi ke kata umazwele umini ukuthi wayesifebe esikhulu ke ekhaya wabe ngitshela ukuthi abantwana laba the results of ukukhethwa njalo sengawula abantu abaningi wafonela omunye umngane wami okudala wamtshela wathi ubaba lo kethi wazithela kangaka wayiboneni kumini uminikezwa nginje ngiqhedela umuzi ke chisa ngibuhlungu kakhulu ke sela umnyaka ophele u24 ungihambele kubi kakhulu lakathesi nje ngingedwa ngithwele nzima angikwazi ngenzeni ubaba lo bengithanda ke uNdlovini uGatsheni engigcinile kodwa sokuphelile ngilapha ke eSouth Africa isagweba leso laso ngabona ngazi sorry angazi kambe usuthola indoda wawusiluchumile phezulu lamadoda awabala kodwa wasulile amadoda adlula ama300 usubuya futhi mama okuyinunu kwakho lokhu kuyathanda intasinga kufuna ukuhlala njalo kuhlukuluzwa awusasuthi mama mama ngobenza njalo uhlelo ke ungisakhumbula siyama lapha kwanamhlanje ngeke ke ngilitshele ke ingoma ecelileyo kuthale mla lesivala ngaye ke namhlanje ngizahlanganisa zibe mbili zibe ntathu zibe mbili splash entoba ke ukholisile wena khona ngapho lonke lawo ke mlaleli wena kwethule ngezandla intasinga mbona kubongana njalo bongakhulu njalo ke siphethe siyabonga nakusasa mthokhozi God bless you bye bye